ovigwa mpfu dza madana mavili fumbili raru dzedza itea ngomuseleni dza mapholisa kha ṅwaha wa mvalelano wa 2022 na 2022. Mpfu dza madana maṋa na fumi dzo vhangwa nga vhuḓifari hu si havhuḓi ha mapholisa. Ho rekhodwa milandu ya u tshipa ya fuṱaheṱahe i kwamaho mapholisa, milandu ya ḓana fuṱahembili ya tshiṱuhu nga mapholisa, ngeno ho rekhodwa milandu ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu ya urwa. Mbalombalo idzi dzi kanukisaho dzi khou ḓivhadzwa kha muvhigo wa IPID. Vha IPID vha ri vha na milandu i swikaho zwigidi zwa 4 i kwamaho vhuḓifari hu si havhuḓi ha mapholisa ine a hu thuvha na tsengo khayo. U ongolowa kha u fara na u sengisa kha milandu iyi na zwone zwi khou vhilaedzisa. Miraḓo ya komiti ya phalamennde i lavhelesaho na zwa mapholisa vha na vhupfhi ho fhambanaho. Those who have to enforce the law are breaking the law. Those who are fighting gender-based violence are indeed guilty of gender-based violence themselves. And if we are unable to monitor our own, and our own are getting away with this, how do we expect gender-based violence to be addressed? The performance in terms of finalized cases and going down the list, there are only 20 convictions. Now, if you look at the total number of cases that these people are dealing with, this is a very, very dismal performance. IPID is there as an instrument for the public if they have a specific problem with the police services. Now, Chairperson, I want to put it very clearly. IPID is failing the public of South Africa. Va IPID vari va kuita zothe zvine vanga kona. We are doing our level best to deal with police brutality and police misconduct. I have noted the concerns raised by members. With all what Mr. Kuba has said, we are going to make sure that we improve our conviction rate. We are going to make sure that we continue to arrest police officers who have transgressed the law. Vontatsing vari va kutenda uri una ongolowa kha u sengisa zwine zwa khou vhilaedzisa une zwa zwino vha khou shuma na vha NPA kha u ṱavhanyisa tsengo kha milandu iyo. Vha IPID vari vha na thaidzo na vhulanguli kha mapholisa hune vha sa khou tevhedza maga o teaho a ndaṱiso kha miraḓo ya mapholisa hune vha khou humbela u vha tshipiḓa tsha maitele a ndaṱiso. Vho Jomet Peterson vha khou humbela vhulanguli kha mapholisa uri vhu ṱavhanyise zwa u shandukiswa mulayo tibe u kwamaho tshiimiswa tsha IPID hune vha khou fulufhela uri izwi zwi ḓo khwinisa kushumele kwa tshiimiswa itshi.